Image Paodam Tabiri Bukwai Panamapuri Nanaram Nahamamukta Taram Noksari Luinana Kurumzari Masigi Maroiva Pauda. Chief Minister Gi Health Advisor Dr. S. Ranjana Luchingba Tim Amasong Kalsingi MLA Rameswarna Kalsing District COVID Ki Hospital Amasana Bamafam Yangshin Craig. Rahul Gandhi Ki Yankai Matoi Subamapo Kumon Mari Lainana MPCC Namapam Kayada Mating Yentokre. Left Party Singna Thau Mamal Hantana Protest Tathakre. Loinana, track and field gi ligand Milkha Singh Lekibre. Mapung over Pau Pijit Ringegi Mangoinana Ningsing Jabab. COVID-19 Laichadasibu Lanteng Natuna Laichadasi Lamdamasidagi Mangan Kinaba Lingagna Paikala Liba Tabak Thorum Singh mass testing Amasong mass vaccination program da Lamdamasiki Mipung Kudingna Saruk Yaduna Thorum Singh Asi Mai Pahanduna Laichadasibu Mahan Kibada Todang Lominarasi Loinana Yum Dagi Yariba Makai Satokaba Tangai Fadabagi Satolabasu face masks Uppa social distancing Ngakpa Miam Punbidaba Madi Kutsa Sapona Natragana hand sanitizer na Hamdopa Amadi Samtopa Kaubigano Mapung Paum Pizari Manipur Lenga ki Chief Minister Gi Health Advisor Oiriba MLA Dr. S. Ranjana Luchingba Tim Amana Kalsing District da Phamung Chama Legadaba COVID ki Anoba Hospital Ama Sanaba Mafam Yangshin Craig District Hospital Onnaba Thorang Tauriba Kalsing Community Health Center Complex da Sanaba Thorang Tauriba Phamung Chama Leiba COVID Hospital Lasigi Ngasi Mafam Yangshin Ba Atuda Kalsing Constituency ki MLA M. Ramesor Additional Chief Secretary Health V. Bumlunmang Yauna Maruiba Official Kyaso Saryaki. Kongsatatuda COVID Hospital Sanaba Thorang Tauriba Mafamadu Yangseleba Matunda Community Health Center Kaksingi Haujikoiriba Pibum Singsu Yangsenke. Tungda Kaksingi DC CMO Amadi SP Yauna Mifamama CMO Office da Pangthoktuna District Asida Haujikoiriba COVID-19 gi Pibum Vaccination Amadi Hospital Singi Awarapa Kayagi Matanga Kananaina Ke. Kongsatatugi Matanga Dr. S. Ranjana State Asida COVID-19 gi Oirakliba Pibum Masigi Yenglaga Lengana COVID-19 gi Oiba Tonganba Hospital Sing Hangdokna ba Paikalakpa Thabaki Manung Chana Kalsing District Tasu Phamung Chama Legadaba Hospital Asi Sanaba Mafam Asi Yangsin Balakpane Ngasi Yangsinliba Mafam Asida Atuba Matamda COVID ki Hospital Ama Saba Haunaba Mathau Taba Thabak Sing Paikalagane Kalsing District Hospital Onnaba Thorang Tauriba Community Health Center Asida Staff Yauna Hiram Kayada Leiriba Awar Apa Sing Asisu Atuba Matamda Menkhatnaba Mari Leinaba Singda Tanaduna Tabak Paikanaba Wafam Fongdolanki Nasigi Kongsatatuga Mari Lainana Kalsing Esiki MLA Ramesor Mayang Amamna Kalsing District da Ka Maike Yasungi Miyangi Kanbiduna Manipur Lenga ki Luchingba Chief Minister N. Birena Famung Chamaleba Hospital Amasanaba Thorang Torokbabu Tagatpa Fongdoladuna Miyamna COVID-19 Laina Lachada Sidegi Tenganaba Mipung Kudimangna Vaccination Taubiyo Haina Apil Torokli Amarom Dasu Kakching the Ladiba District Hospital Gi Thakta Onkatpa Yaraba Community Health Center CIC Kakching Ase Primary Health Center PIC Amagi Thakta Lady Health da Henba Mijing Tanbiriba CM Birena Luching Liba Lengak Asina CIC Amagi Mathau Tabasing Atuba Matamda Tabiraktuna Ana Laengi Mapung Faba Laeng Sang Ama Ohen Biu Haina Sena Athlete Organization Shaw Amadi Sena Youth Trust SYT gi Maikaygi Lenga ki Pugning Singsinjari Hospital Sida Haujik MBBS Dr. Taruk Leibagi Manungda COVID duty Amaso Ana Ayiki Suti Lokiba Kaidokraga MBBS Dr. Marina Casualty OPD Amasung Night Duty Dogduna Lady Indian Public Health Standard IPHS ki Matung Ina CAC Amada Mathau Taba Specialist Dr. Manga Legatabada
Anesthetist Dr. Ama Khakleibanatana General Surgeon Physician Obstetrician and Gynecologist amasung pediatrician gi specialist Dr. Singh Leitri masida sunatana yengluba khudingmakta awatpagi awatpa ngakta ngaire lenga asibo lucingberi ba CM-na awatpa specialist Dr. Singh asi athuba matamda thabirakuna Imphal tana natragana lanai gi hospital da satuna laengba ngamjataba micham miyambu ana laengba gi khudong saba fanganbiyo hainasu lenga ki pukning chenchilakle Malem pumbagi waina COVID-19 na nahan kiba mi ki masing ase koti taraga taret lakh mudraga nipal lising taraga mapal samanga yankhaiga mapal sukre positive case asigi manungda mioi koti manga lakh marifuga mathoi lising kunga nipal chamari humfuga taret na active case ta leri mioi koti taraga mathoi lakh yankhaiga nipal lising nifu chama yankhai mathoi recover tawkre mioi lakh kuntraga nipal lising yankhai chamapal nifuga mathoi na laichada sina maram oiraga Hankre pandemic asi malengi oina khwaidagi henna sokhalaba lebak USA na oiri lebak asida apunba mioi koti ahum lakh nifu hundoi lising maudraga mathoi chani humfuga mapal positive ohen kre ani subada sokhalaba lebak na India na oiduna lebak asigi mioi koti ani lakh maudraga nipal lising kunrumdoi chamanga nifuga taruk nahan kre aduga mioi koti ama lakh humbudraga nipal lising ama chamari humfuga nithoi na aduna laichada sinaka henna sokhalaba ahum suba lebak oiri Manipur da haukiba pung kunmari da mioi chamanga maudraga nithoi nauna positive oiba thengna duna state asigi oina COVID-19 positive case lising yankhai ga humdoi chamanga kuntraga nipal thengna kre mioi taruk lekhida duna laichada sina sian kiba mi gi masinga si lising ama sumna kuntraga mapal sukre ngasi apunba mioi lising manga chanipal humdraga humdoi test tobada mioi chamanga maudraga nithoi nauna positive oiba thengna kibane Kakching district ki waina ngarang nungchil pung ani dagi ngasi nungchil pung ani fawada mioi nifuga taret nauna positive oiba thengnare mioi ani na lekhidre ngasi lengang na chalaiba COVID-19 testing center da apunba mioi chani humudraga taruk amadi private testing center da mioi humfuga manga apunba mioi chahum nifuga mathoi test tawki haiba lengang na chalaiba testing center gi makhada ngasi test tawkiba mafam singdi DSA ground Kakching Semaijing Palel amadi Sugnone DSA ground Kakching da apun ba mioi humfuga manga test tawbada mioi taraga taret positive oirangki Semaijing dana mioi chamaga taraga taruk tawbada mioi taruk Palel da mioi humfuga manga test tawbada mioi mapal amadi Sugnu da mioi kuntra test tawbada mioi taruk positive oirangki Private hospital ani Jiban hospital da mioi yankhai ga manga test tawbada mioi taret aduga ima hospital dana mioi tara test tawbada mioi ani positive oikibane Nakal namarom dana ngasi lekhidraba mioi ani adu amana Kakching dagini atopa ama aduna hianglam dagini Kakching dagi mioi adu American Oncology Institute Sajiwa Imphal da lekhidabani aduga hianglam dagi mioi aduna Caesar hospital da lekhidabani More Police ki ASP Operation M Amit ki team amadi COVID Task Force More Bazar Lekai anina More Kaichel area da Myanmar gi mioi singna manama sing yoliba sing tanthokpagi thabak chathakre hairiba Myanmar gi mioi sing adu More Police Station fawbada puduna matungda amuk laktana ba khangal laba tungda maramdam Myanmar da halanki makhatana More Kaichel area da hangliba dukan hotel amadi manama sing yoliba sing lengakna pikhiba 1 2 3 khaidoktuna rotation 9 na hanghanbagi thabak chathariba adu ngakna chalibra haiba su team ani asina yengshinki Social and Economic Development Organization Sedo Hianglam Primary Health Center Hianglam Amadi Hianglam Gram Panchayat na punna sinduna mass vaccination program amang ngasi Hianglam Lai Pangalbada Leiba Ibudo Pangalba Sanglin da pangthokre ngasigi mass vaccination gi thoramadu ayupung tara dagina hauraga nungchilgi pung mari makhai fawbada mapung fana chathaki Rahul Gandhi ki chahi yankhai mathoi suba mapok kumon nga mari leinana MPCC ki pandemic management subcommittee na lamdam masigi manong hanjin mapam singda mating piba chatkadaba khongchat ama MPCC ki president Govindas Konthok jamna ngasi ayu congress babandagi lamthakre lamthaba tu da saruk yakiba Govindas na hai Palel gi manung hanjin ba mafam sing Kangpokpi Andro gi mafam sing da Youth Congress District Congress amadi NSUI gi unit singa khusam naraga miyam da mating pibagi thabak ase chathabane
कोविड की चैथें नंगलबा प्रजा सिंगदा मतें पांगदुना लाखिबा अदुगी मखा चथरप ओइना राहुल गांधी की चाही 58 सुबा मपोक कुमोन असिदा मखा ताना येंथोकपनी पाउमी सिंगना हंगबा वाहंगी पाउकुमदा एमपीसीसी दी अपिकपा राजनीति तौदे एमयू दा चखिबा मियांगी रैली कनाना सिलगा चखिबनो हाइबसु खंगनरबा ngaktani कांग्रेस ती इसागी ओइजबा फंगनबा पंहाइदा हाइबगी हैनबी लेते हाइनसु महांगना फोंदोखि खोंगजता हाना मिनिस्टर ओरंबा एमपीसीसी की बीपी के.एच. रतन जनरल सेक्रेटरी अमदी एमपीसीसी की ऑफिस बियरर क्यासु सर याखी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की पलेलदा एमपीसीसी की पैंडेमिक मैनेजमेंट सब कमिटी ना चौथाखिबा एसेंशियल फूड आइटम सिंग यंथोपगी टीम अदुदा यूथ प्रेसिडेंट महानंदा नुंगलेपम एनएसयूआई प्रेसिडेंट कबीर अहमद पीसीसी सेक्रेटरी कोपा स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर मालम खोंबा सलाम कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट यूथ अमसुंग एनएसयूआई वॉलंटियर सिंगसु सरयाखी इंडियन नेशनल कांग्रेस की लुचिंगबा राहुल गांधी की चाही 58 सुरकपगा मरी लेना ngase thawal amasung khangabo केंद्र की कम्युनिटी होम आइसोलेशन सेंटर कोविड टास्क फोर्स अमदी थवाल डिस्ट्रिक्ट की पाउमी सिंगदा हैंड सैनिटाइजर मास्क अमदी हैंड ग्लोव्स सिंग यंथोख्रे मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की मीटिंग मखादा थवाल ब्लॉक कांग्रेस कमिटी अमदी खंगाबो ब्लॉक कांग्रेस कमिटी अनीना सिंधुना थवाल द लेबा कांग्रेस भवन द पांगथोखिबा थोरम अदुदा एमएलए ओ सूर्य कुमार ना हाई कांग्रेस की लुचिंगबा राहुल गांधी की पौता की मतुंग इन्ना महाकी बर्थडे निमित असदा कोविड-19 लाइचत असिबो लाक्सिनबा होनाबदा अचौबा थौदांग लौरिबा कोविड टास्क फोर्स अमदी वॉलंटियर सिंगदा लाइचत असिदगी ngaktokpada सिजिननबा पोटलम सिंग मतेंग पांगबियो हाइबा अदुदा युमफम ओइरगा पांगथोकजबनी फोंदोखे अमरोमदा जुरीबाम डिस्ट्रिक्ट असिदा लेरिबा ऑर्फन होम differently able children home all age home amadi madrasa school singda manipur pradesh congress committee emin oibata natana juribam block congress committee gi in charge su oiriba a pradur raman na sponsor tawduna juribam block congress committee amadi juribam minority congress committee gi official singna hand sanitizer mask medicine yanthokre वांखेम एसिदा हाना कैंडिडेट ओइखिबा चरांगपातगी सोशल वर्कर कांगाबम जदुमनीना सानरुई सिंगी साना खोनबदा हेना नुंगाइनबा अमदी लेकाई मियांगी दमकता येंगलगा वांखेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चन्ना लैबा हौखा ममांग माइमोम लेकाई गी सानाबुंगदा मई थानानबा फोक लाइट अमदी इलेक्ट्रिक तरासिंग मतिंग पांगदुना क्लब अमदी लेकाई मियांदा खुसिनख्रे हौखा वांगमताबा डेवलपमेंट एसोसिएशन के मेंबर अमदी लेकाई मियाम यावना माइमोम लेकाई की सानाबुंगदा लेंगा की एसओपी ngaakna पांगथोकपा थौरमदा सोशल वर्कर कांगाबम जदुमनीना पोलम सिंह अदु खुसिनखिबनी राहुल गांधी की 58 सुबा मपोक कुमोन थौरम पांगथोकपगी सरुप अमा ओइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की जनरल सेक्रेटरी माइबम सुभाष चंद्र सिंहना नावरिया पाखंबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चन्ना मालोम बाजार मेकोला कामाख्या पैम्पटन कॉलेज हियांगथांग मसुंग पितंबरा स्कूल हैनो खोंगेमबिदा हांगलिबा कोविड-19 होम आइसोलेशन सेंटर सिंगदा कोविड-19 लांथेंगनबदा मतेंग ओइनबा विटामिन सी जिंक सप्लीमेंट टैबलेट अमसुंग अतै मेडिकल आइटम सिंग मतेंग पांगख्रे एम सोबासुंदरना नावरिया पाखंग लापा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा हांगलिबा अतै सेंटर सिंगदसु रिलीफ मटेरियल सिंग तेंगबांग पिखि कोविड-19 लाक्सिन नबगी पांडमदा कैशामथोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के ओइना इम्फाल कॉलेज दा हांगलिबा कम्युनिटी होम आइसोलेशन सेंटर दा ngase कॉलेज असमा की प्रिंसिपल डॉक्टर एम प्रियोबर्तना मफम असिदा लेरिबा इनमेट हुंफुगी ब्रेकफास्ट हैंड सैनिटाइजर अमदी फेस मास्क मतेंग पांगख्रे सेंटर अदुदा वॉलंटियर ओइना अयुक नुंदांग मथौ पांगथोगलिबा पी श्रीकांतना हाई कोविड-19 ना मियोइबा खुनाई मुतखिबा याबगी फिबम अमा लाकपा असिदा मियाम कंदबा यादे हाइबगी फिरेम अमगा लोइनाना कैशामथोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए एल जयंत कुमार ना कॉलेज असिदा आइसोलेशन सेंटर असे हांगदोखिबने मांगना लौरिबा थौदांग अदुबो पुंगनिंग थौगतलदुना लमदम असिगे ऑर्गेनाइजेशन सोशल वर्कर कॉर्पोरेटर अमदी क्लब की मियोय क्याना मतेंग लेप्तना पांगनरखि ngasisu लाइव फबा ओइना कॉलेज असिमा की प्रिंसिपल ओइरिबा डॉक्टर एम प्रियोबर्तना कॉलेज असिदा हांगलिबा सेंटर असिगी दमकता पोलम कयामा मतेंग पांगबिरकपसु नुंगाइबा फावी
Lebaki Luraba Tanfamasida Dr. M. Priyobartana Mateng Pangbirakpa Asigidamagta constituency asigi MLA volunteers amadi inmates singi maikidigi thagatpa phongdokchari mangna toruba thabak khudingmakta maipakpa oirasunu haiba wafam Sri Kantana Makhatana phongdokhi Thawal Municipal Council gi Ward number 10 gi Councillor Hijam Chamunana Thawal SC gi MLA Okram Ibobi gi meeting makada COVID-19 laichat thengnana bagi damakta frontline worker ama oina mathau tawriba Thawal Kendra COVID-19 8 ki volunteers singda punging thawatpa amadi mateng pangba oina lupa lising kun tingbangkhre Councillor Jamunana sel gi mateng pangpirakpagi damakta Thawal Kendra COVID-19 8 ki maikaidagi apenbasu phongdorakli Wangkai Ningthem Pukri Mapalda left party singna thaugi mamal hanthana ba protest pangthokre lebak pungbagi gi thaugi mamal asi hangatpagi awaba leiriba se haujik kendrada amadi state asida lengak pairiba BJP gi Narendra Modi na luchingba NDA lengak na thogan bani haina CPI Manipur gi secretary L Sotin Kumar na ngase Ningthem Pukri Mapalda left party singna CPIM RSP amasung AIFB gi Kadar Singh Punduna pangthokhiba protest mifamda phongdokhibani lebak sinba thungna protest thakhai asigi marini chuba numirasida CPIM Manipur gi secretary Katrimayom Santana miyamna sizinariba petrol amasung diesel da Bharat Sarkar na amadi Manipur lengakna mathang sina lawriba excise amasung VAT value added tax asi hantharabadi thaugi mamal asi liter amada petrol da lupa 65 amasung diesel dana lupa 50 romda miyamda phanganba yagani haiki protest mi pharmacy loirakpada CPIM Manipur gi secretariat member Sarat Salana luching laduna left party singna thaugi mamal hanthau tangai fadaba polam singi mamal hanthau thauda excise amadi VAT logono haiba slogan sing lauki protest mi pharmacy da CPI ya school gi secretary Yumlembam Nogen Wangkai gi secretary Longjam Arun Susak yakhe Thamaiban Kendra gi MLA KH Joy Kisan Haikre Hojik COVID ki Chething Yamna Kanna Nangduna Mipum Kudimagna Corona Lachat Thingna Bahonering Esida Thamaiban gi Akoibada Asian Development Funding Makada Ring Road ama Saragani Haiba Pauche Karada Hablakiba Luinana Madugi Agreement Sign Tonaragani Hairakiba Ase Thamaiban Praja Miyangi Ayaba Yaudana Namfuda Sana Bahonarabadi Miyamna Thingane Wafama Singase JSC against the construction of Ring Road Thamaiban Esina Sinduna Thamaiban Sinam Lekai Ima Panthoibi Community Hall da Pangchokpa Miyangi Mifamamada Mahakna Phongdokhibani Mana Makha Taraduna Masida Chahi Chamagi Mathakta Leraklaba Patadar Mayam amasu leiri masi karamna Today Kadoribano Yanaraga Fazana Thamaiban Praja Miyangi interest tauba oirabadi yagane madunatana namfuda Thamaiban Prajagi interest ki wangmada taroklabadi sungtok toholoi Asian Development Bank tasu che igane loinana legal process chathagane Thamaiban Miyamga chap manana leblaklabadi PWD ikaiba chopa nangane chopa nangringai khongpham handokpa phagane ring road asina soholakadaba affected families sing adugi damakta nungaitaba chapchana leiri prajamiyamda khanaba haugadabagi sarukta lambi thong phatriba sing ase hana semjin baromda thabak tawbiyo haiki slow lorries ama kallaba matungda numit 18 ni chumna masa Kankhanaba Laying Chatharaba Matungda Thawal Forest Division ye DFO TH Lokendro na ngarang numidang Guarok Reserve Forest ki Chingi Waising Marang Kaina Phangma Mafam amada tekta kaidana thadokre slow lorries ase thasigi tang tareta yaripok kekru da leiba thangjam sandit ki yumda changlakpadagi convener nanaba Joint Coordination Committee on Wildlife and Biodiversity JCCWP Manipur da pau pirakpadagi Local Luraba Matungda DFO Thawalga Pau Faunaraga Slow Lorries Asi Committee Asina District Veterinary Thawalgi Official Singi Matinga Luina Nangasi Pauda Laying Chatharapani Hairi DFO Thawal TH Lokendro na JCCWB na Lauriba Thawdang Asibo Thagatpa Phongdokhibaga Luina Pau Pibiragliba Amadi Sa Asibo Masa Fagaran Bada Honabada Mating Pangliba Veterinary Official Singbusu Thagatpa Phongdorki Luina Aikoi Forest Amadi Wildlife Bu Hinganbada Maikei Kayadagi Mating Panglapa Sina Hongba Madi Soidana Purakpa Ngamlagani Haiki
India की ख्वाइदगी चाउबा स्पोर्टिंग आइकॉन अमा ओइरिबा मिल्खा सिंह ngarang ahing lekhidre chahi maudraga mathoi suraba मिल्खा सिंह कोविड-19 अमरम ओइरदुना था अमरम लाइचर असिगा लांथेन नरम लबा मतुंगदा ngarang इराई नुमिकी नुमिदांग द लेखिदबने लाइचर असिना मरम ओइरगा मागी लोइनबी हानगी नेशनल वॉलीबॉल कैप्टन निर्मल कोरसु लेखिदबने दी फ्लाइंग सिख हाइनसु खंगनाबा पद्माश्री एवार्डी असिगे मचानुपा गोल्फ सानबा जीव मिल्खा सिंगा मचानुपी अहुंगा थनमे मिल्खा सिंगी अरोइबा मथौ मंगम स्टेट ऑनर गी लोइनाना ngasi नुमिदांग माइरम पुंग मंगा ताबदा पांथोखरे पंजाब सरकार ना ट्रैक एंड फील्ड की लीगल अमा ओइरिबा असिना लेखिदबदा स्टेट की थाकता नोमगी ओइबा अवाबो फुंगदोकनी हाइरी मिल्खा सिंह लेखिदबदा पंजाब की चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ना पाउगी मिफम अमदा फोंदोखिबदा मिल्खा सिंह लेखिदबा से अखोई खुदिंगी अचौबा मांगजबा अमने अखोई गी हगोलकलिबा मिरोल असे मिल्खा सिंह ना अचौबा इथिल पिरगनी हाइखी ऑक्सीजन सप्लाई तौबगी थबक्ता येंगसिलंबा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT की सेक्रेटरी डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्रा कोविड क्राइसिस मरक्ता लेखिद्रे इंग सोलिसिंग अमगा जमापल मरिफुगा तरुक के वेट्स IAS ऑफिसर असी एम्स ता अप्रैल तरागा मापल दा एमिट तौदुना लायंग लपने महाग 2022 की अप्रैल 19 दा थबक्ता की पोथारगदबने डॉक्टर महापात्रा लेखिदबदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना अवाब फोंदोखरे कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौड़ा नसु अवाब फोंदोपगी पाउजेल दा हाइखिबदा महाकी मतम चादना लेखिदबदा पुनमकी ओइना मांगजबा अमने गुजरात कैडर 1986 बैच IAS ऑफिसर महापात्रना सुरता म्युनिसिपल कमिश्नर ओइना थबक पुरमकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI की चेयरमैन ओइनासु थबक पायरमी यूनियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री कयानसु डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्रा लेखिदबदा अवाब फोंदोकनाकी जून 19 दा पांथोकदौरिबा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021 गा मरी लेइनना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना पीगदबा वाफम सिंगी मरुओइबा खरदी कोविड-19 लाइचट अमदी थोगलिबा सिंगी मरमदनी हाइरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष किरण रिजिजूसु थौरमदुदा वांगांगदौरी अयुक पुंग तरुक मखाइदगी हौगदबा थौरमदु दूरदर्शनगी चैनल पुनमकना मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा दा उद्गदबा योगा डेमोन्स्ट्रेशन अदु लाइव टेलीकास्ट तौगदौरी तरेलक सुबा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थौरमसी मालेमगी मफम पुनमकता कोविड-19 थेंगनमगी मतम ओइरी अदुमोइनमक लाइचरदसिना योगबु पामजबा मियोइसिंगदि अपनबा ओइरोइदौरी IDY गी नूडल मिनिस्ट्री अमा ओइरिबा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ना योगा ना मियामदा पीरिबा कानबसिंगी मरमदा फोंदोकनी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थौरम पालन असी लेबाक चामग मौद्रादा पांथोकदौरी हक्चांग फबा हाइबसिना मिपुंग खुदिंगमकी अपाम्बा ओइबनिना मालेमगी मियांगी मयामना मरुओइबा थौरम अमा ओइना लौनरकली IDY की वाफम असी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA की 2014 दा फंगखिबा मिफमना पास तौखिबनी 2015 दगी दे हेल्थ की ओइबा चौबा मियांगी मूवमेंट अमा ओइरकली योगा प्रैक्टिस तौनानाबा कमन योगा प्रोटोकॉल की मरमदा खंगदबसिंगना दूरदर्शन चैनल पुनमक्ता लाइव टेलीकास्ट तौरिङैदा मदु इन्ननबसु हाइरी प्राइम मिनिस्टर ना वाफम पीरबा मतुंगदा डेमोन्स्ट्रेशन उद्कनी स्पिरिचुअल लीडर तरागा मंगानसु वाफम कया फोंदोकनी हाइरी अरोइबदा मरुइबु पाउ अमहना पिजरी चीफ मिनिस्टर की हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर S रंजन ना लुचिंग टीम अमसों कक्चिंग की MLA रामेश्वर ना कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट कोविड की हॉस्पिटल अमा सानबा मफम येंगसिनख्रे राहुल गांधी की 52 सुबा मपो कुमोन मरी लेना MPCC ना मफम कयादा मतेंग येंथोख्रे लेफ्ट पार्टी सिंगना थाउ ममल हंथना प्रोटेस्ट तथख्रे लोइनना ट्रैक एंड फील्ड की लिगेंड मिल्खा सिंह लेखिद्रे ngasi damak tari mes paudom loisinjari myambo mohana khurumjari